pona sai klem pon lo si kena ange klem pon lo pukote tami ponong lo tidak kakek tera bang dopik kalang ahok lagi ni keble klem det tami un e si dak piniladak dikrupi alang sun along jo itum korte itum karbeng long motor rider tum ang di asapso kini ta chini jiman ang itum dak kapang thira sai lai klem mesana sai ni dipui all the best kardon nilimen ke sanjutok bi nili karbeng long motor club long YC si dekbo apen pini nilitum school visit do hada nitum charity ride do apen pre-norm ride ko lagi pre-norm mane norm ke north east riders meet do lasu pre-norm ride do apen charity ride tangdet pen nitum kaceparai pon ating sinon dikruti langsung lo kun an mangi kapang thir pona sai klem pon lo si kena ange klem pon lo pukote tami ponong lo tidak kakek tera bang dopik kalang ahok lagi ni keble klem det tami un e si dak pena keter gitu ma ber tum kira sun ta polluted alang sigi jun bom lo ba piri ji chok lang sing tami lasi ni liga chuni rigang tu anutina bang phule bang tami kichu ki juna bang lahai ka sa ura bang nang itum lahai dustbin thaklong i ji lo kalang lahai dustbin long tami kapang so madim do lo ke hora bong tu tami nang nitu side le dilo pute ko mani sumatum bang pen nang ki hum ye tum do lasi nang itum warnang ne ba phuktanang ne athika pa phuklo pore mo pini pina pe ime thamli tum sila hai lang long dam ji sunji mohla hai hutbang bi lo amek do pau pa bas saklo pala kila ime thang tum si doli po ka chuni ri ka do be karbeng long arara tum hanta dikhut pe lang sun kuder kali lo lang buku pule punon longso kang thu pule punon nahok alang sunle dam sami picnic spot ame dam sami tum ke jun adim ma japang the pon gaji phani chuni ri pon ni tum karbeng long motorcycle club hin pen lapen ni tum karbeng long motorcycle club det put kali lo ni tum kat do ka we ka akarbi rat ahin pen dam nang chuni pon lo ngalo alang li puta hok lo itum karbeng long motorcycle riders to aside chok kali like each and every individual like itum responsibility da kapang thir ni ase along kapre itum kela adim do picnic spot pada ka lang buku ponoi pu longso kan tu dak ponoi la sepang thul kan so alang tuman thek lok man ni ta hedi ining kluk polo ining king so am pik alang tu kapang thir di pamo pelo ni lang mo malang tu kapang thir peduk so kali alang tu jo group of pik lang ta se pe 9 thil opinion ke mera kai kang lo jo la lo okay bro de ka dong de la lo penang li tum ala pulang li di food id long subscribe dun ikut ha an pece thang lo na okay thank you so choro pik content mi pik alang sun along jo itum korte itum karbeng long motor rider tum ang di asapso kini ta chini jiman ang itum dak kapang thira sai lai klem mesana sai ni dipui all the best kardon nilimen ke sanjutok bi nili karbeng long motorcycle club long YC si dekbo apen pini nilitum school visit do hada nitum charity ride do apen pre-norm ride ko lagi pre-norm mane norm ke north east riders meet do lasu pre-norm ride do apen charity ride tangdet pen itum kaceparai pon ating sinon dikruti langsung lo kun an mangi kapang thir pona sai klem pon lo si kena ange klem pon lo pukote tami ponong lo tidak kakek tera bang dopik kalang ahok lagi ni keble klem det tami un e si dak pena keter gitu ma ber tum kira sun ta polluted alang sigi jun bom lo ba piri ji chok lang sing tami lasi ni liga chuni rigang tu anutina bang phule bang tami kichu ki juna bang lahai ka sa ura bang nang itum lahai dustbin thaklong i ji lo kalang lahai dustbin long tami kapang so madim do lo ke hora bong tu tami nang nitum side le dilo pute ko mani sumatum bang pen nang ki hum ye tum do lasi nang itum warnang ne ba phuktanang ne athika pa phuklo pore mo pini pina pe ime thamli tum sila hai lang long dam ji sunji mohla hai hutbang bi lo amek do pau pa bas saklo pala kila ime thang tum si doli po ka chuni ri ka do ka be karbeng long arara tum hanta dikhut pe langsung kuder kali lo lang buku pule punon longso kang thu pule punon nahok alang sunle dam sami picnic spot ame dam sami tum ke jun adim ma japang the pon gaji phani chuni ri pon ni tum karbeng long motorcycle club hin pen lapen ni tum karbeng long motorcycle club det put kali lo ni tum kat do ka we ka akarbi rat ahin pen dam nang chuni pon lo ngalo alang li puta hok lo itum karbeng long motorcycle riders to aside chok kali like each and every individual like itum responsibility da kapang thir ni ase along kapre itum kela adim do picnic spot pada ka lang buku ponoi pu longso kan tu dak ponoi la sepang thul kan so alang tuman thek lok man ni ta hedi ining kluk polo ining king so am pik alang do kapang thir di pamo pelo ni lang mo malang do kapang thir peduk so kali alang tu jo group of pik lang ta se pe 9 thil opinion ke mera kai kang lo jo la lo okay bro de ka dong de la lo penang li tum
la pulang li di food diary long subscribe dun ikut ha an Oh. pecing thang lu na Okay, thank you, Karena so manajemen kaki dulu. chorok pic. Content may pick.